Ner malakanyam kanadiala kontin barwanya lingwasame ane biakamal jo wonde kon lingwasame ta danen let kuma South Sudan ro da keje ana banarwache ke kwi Dr. Riek Machar tege te goro dongde kon ke linka kwi da gwasamana Dr. Riek Machar janaram kel mishila de long shele mangai kona yende reti jen che West South Sudan che jako barwal ki betel mal mititin neiting wan gorge jen de Dr. Riek Machar de jalon dundo wure shalka kirme yadi che gorno dong de Dr. Riek Machar de jalon ke reason nandan en dwala ke jeko medong chi Dr. Riek Machar chala rami en mechalun dong de jaleno gor no ngai kono queen kware aron kinna dangra with jan dangra with bakel lo shi dobadan en dong de queen kware je to ko je jen chatya ka kujimo shikir che je gorno dong dere Dr. Riek Machar dere jalun kon Dr. Riek Machar den mecha jalun antama dere campaign dere jalat ko dong dere law kwar ko michir wonen danen dong ba queen kwar ba to ko je miche chop dere to participate in a ke election ko de je vote baname chikir me yadi chaja no chire mangai kon diala and one thing madong de kon ngach gwado mani banje dil ngaje no kir dwale jen ka do budana dong de Dr. Machar de la kwar ga jere wi ka South Sudan de kon dial tin kon tin lat ka rodien re wi ka South Sudan de kon ngaje no ngu mi yen ka Dr. Machar ka je gwaz mi mo te dial de kon de gor no de lat jet ka do budana en sha korea to ga je ke 2013 dong de ja address the root cause of the conflict kam kirm yadi kan Dr. Riek Machar de jalat no mon shaja gorno kwa ja address ko di ngai ke jeno kirm yadi de jaram dana te kariek no ke jaram dana dong de te dialati de ka caption ko en kir dwalejen by the way dwalejen dwale ko dong de Dr. Machar de ro de chunko jene tok tidial Machar root cause jalat dong de dial de karin caption but ke kujamo ko kir dwale then che gorno de Dr. Machar de jalon en jo bana lingwa seme banatin kontin chalat je Africa Union bana ka address gwaseme ne gor kono de kon mandan le ro de kono ngach ko tege don wan lung talat ko rodien ci kon dial ngaje no je Africa Union che ko bere wi ka South Sudan men je kana blere wi ka South Sudan wo dong de mal de jalat ba mi shekana mbeja kwen gwasame Dr. Riek Machar ka jo wadana chalat keje charaden wo civil society ci kan je Africa Union ci kan ke jogo no de yen Dr. Riek Machar kan others leaders din ka jako ba kolun jokan kume mala kume je Africa Union ko ngai kon diala no Africa Union ken wokare which kajuba ko dong bi mal beben but mala wiari ka lonka ke o ken la ka wia jorke ke yo and wenamo bi rek bachu talk cha madan gorge de bulare which cha jale la latke no bikalo jok ya ba ka mislet ke information no ba Dr. Machar ba jolun ka ko koro yo bo ken no cha na mo cha jale so na makarwa de she kume Africa Union che jako chaje bengat balong but ke jom cha kulat gwase me muguro dong de na de ka writing ta dana gui koneja no chala de wone en Dr. Machar de je delun so chana jo chala de Africa Union chana je lingwa de men Africa Union chikala de wone Civil society group in Juba have urged the visiting African Union, AU Peace and Security Council to demand the release of SPLM-IO detainees, including First Vice President Dr. Riek Machar.
A coalition of civil society group, religious leaders, and youth in Juba appealed to the visiting African Union Peace and Security Council on Sunday, August 10. Joe Lincoln Gwasame a Tadan and Chinekin Contilla Bon Tintere which ke Juba ke South Sudan chicken Jek ka Africa Union la take a civil activist ni neti Contilla Roy Katada and de Maldera bin gaje ki lat kerik diala content chade and lat Katada and Telamal kaje Kanamal Metelejame wo Dr. Machar ngode rete jen Kennedy Dr. Machar de Jalun de ja Kamrar no jan jawdan lat kenen chikan kula lado ne de ne dialati de karo ke kwiwut kamchal ke me kir me yadit ko de Dr. Ek Machar de jako bajalun je Dr. Ek Machar che de ngore te jen chu manatama ko ramkel kene diala kon ngore jeno de maldarban kene Dr. Machar alun keje teldiu ka bara so ba mal ba je nyokam ko je lalet namo amulatke chika rocha mane wude shalke Edmund Yakani, Executive Director of the Community Empowerment for Progress Organization chikan jom chikan lat ken chika roch ke kenate kontila delegation al Africa Union delegation no ke chikan ladno de Dr. Machar de je dil release ke de jelun kata dan chikan lat ke jen Chicken Gorno dong de South Sudan along with committee role kene Dr. Machar alunge so this is the only way forward. Machar jabulun tell me ben me mal be no re we South Sudan ka do ran kan lat kaja. The activists also urged the African Union to pressure the unity government to initiate an urgent inclusive political dialogue to resolve the current political stalemate and fully implement the revitalized peace agreement. According to Yakani, the group called for the immediate release of SPLMIO detainees, including first Vice President Dr. Riek Machar. Dr. Riek Machar and other key party members have been held since their arrest in April on accusation of inciting violence in Nasser, yet no formal charges have been brought against them. Yakan emphasized that this dialogue must involve signatory parties to the agreement, including the leadership of the SPLIO. So Joe Lincoln me Michala Woodshall K Yakan Ramkel Mil activists Mila Joralaya Tube. So lat kenenu Dr. Machar deje dialon ko bakule participate kamal dan gurkano de lare which ka South Sudan. But tada rate jen snyo the jeno telemal mi biben. So Joe mi Michalat and okasha lanetin kon tila ji Africa Union janan gorde nyo yekel anda manduni shanko nyak mala nan roine was me Nuer TV and wale shanka wara ka pay badak ron kina dang rawdi jan dang rawdi je che ban jom ban jelin kel ka do dan en je to ga jenono en ban nyo je kala radien biata mal bye.